Muthenya yoro kiama kia bas ni kiraumire wero nena kwira Meru ati urawari ngavana Meru Kiraitu Murungi ataumwaruka siasene na kethira arekire siasa cia Meru kaitene kato kwaria bakiaria bethite bakilikithia Kiraitu to kethira akiwarira kaumara kiri siasa ndi boyo tongere bokiama ni boba kethira baitumire kethira Kiraitu no umarukire kiri siasa kana ataumaruka mtubune ndini buretete muthutira yongi siasa ndene akaunti ya Meru ithikumya kana kithira ngavana Kiraitu Murungi acoka kurombeti kia ngavana mwakene 2027 kiama kiu kithirite kirumiri ni nkucanio cio tongeria ndaberetie maingi kuingata mwandiki munene wa kiama kiu kia bas wakili Mugambi Manyara no ntubwa ngwataniro yawe na gavana wa Meru Kawira Mwangaza bone butuketha tukumuriko tuborware kini mubango yo arwa siasa tuketha twikara na mwandiki munene wa kiama kia bas dene account ya Meru Alhaji Mwendia etutaririe ni bibiongwa kiama kia bas kubanga kaitene ka siasa cia Meru cio gavana ciambirite utumbuka miaka ithatu mbere ya kithurano kia mwaka yo 2027 yana tukuthuranite kiri nteto ciaweru themwe. Rais Ruto wike karona atongeria ba Meru kwariria mantu igie mathina ya Meru rima kimakarina ethirite akiwa thina ya Meru ni gavana Kawira Mwangaza akiama bambasi kuwa Kiraitu Murungi ataumaruka siasene undi Kiraitu wira kumaruka siasene aruchindo kithurano kia mwaka yo 2022 atongeria na achore musemo ni ontere chiemo MCK kubareria nja ya mwendali nyuma yotiwa ni twana twawe twendekire mutino yo barabara muthako mwe kuruta moyo nyuma ya wochielerie ne mawa nongi no akwa keria kumuteria Anko watu ni kile nteto chioro the mamo naitwa Mathithio ni Moreni Kriminan peta wa Mutembe Endwand na kile nteto chiti tena mbere kaitene ka Rais William Ruto neki temu chemanyo na kanjo ya ukadendene ya muongo yo Kenya na nyuma ya mutino yo andeke irayo kama tite atongeria bakenjeshi kubwethe kantere chia West Pokot na arakutukumekana imbiwe thira bieta na mbere kana ni bobe thira bakiure dokere mutino yo na rais yakethira kirita ntumiri kumonia na mutino yo kire musemano wewe titana mbere na yuka itene kana deka ya maybe deka itekuraya rais akethira kiareria Kenya na kuona nyibisa hurethire karakiri mutino yoyo bwithe kirentere chia West Pokot kirindegere kama tite anene banjeshi reo CDF Ogola twetana mbere anto chetu muthanyo ruare rais wa Kenya William Ruto ne kirekaro kia mwanya na arune ya wentere chisagana na tongeria Bomeru bario minister wa urimi Mithika Linturi gavana Meru Kawira Mwangaza ora wari gavana Meru Kiraitu Murungi na kurobanjuru ncheki wa mona tongeria bakikanisa uswira thina cia Meru ntaira musiasa makimakarina mona bu ne rite baraba okadi musemano ne yo bedre nene bakira rais thina ya Meru ni mwakina ni Kawira Mwangaza na bonka akari gavana Meru thina cia Meru itethire kinyabaeka musemano kathumba Boniface Mogera aina ribotie rena ko kwerekana rais William Samoei Ruto ntukwenda na kuite mushomo na kurobanjuri ncheke amona mabisho bamva kuma kaunti Meru garone weru turasakana ne kaunti Nyeri keke nakyo ugebwa we mona sisi na muteteri okyotoke mungeja nthiro nekeja bwana Mike Makarina arigana ndena wetekyo bunene akoroba banjuri ncheke mona thenjeri ibere rais Ruto umaba kaunti Meru umabungo nabu webobo beta inyakawire yakaranthe umbere mantu yara bukwira president mwire ni Meru thine Meru ira nene ikawira number 3 thine ira nene ikawira number 2 thine ira nene ikawira nyakari mvyo wau kithe ibukonda wa kwa Meru na akoro Murungu apotethakia bweta kwariria na benu na wa Meru wakira guo monto maibo batethia mu Meru Makarena arita na mbere kuthumbira ntijo kathari akathine kaunti Meru tia Meru bongwa na tia tongeria bonde ndi mutongerio umwe na nyaukeja gukaratia bandu mutongerio gitime manto no jakenderia kumatha itukwenda bwiye nanze kuwa Kawira no thina batu thaitu tuthikite sniper royo itukuthikana okay itukuthikana bandu bite speaker na ndo ni nyingi muno ireti mama bokare akuwa bore akoro onimbo nokin kabogosoa akorobanjuri imbo nokin kabogosoa bo wato aboringira kemi na tuthenjire akorobeto no muthumbi na jojo Meru kiacokete areria ndeto cia mira are ODM abunge ba kaunti Meru na rako anda mira bedro betigire bakwithira bagikia ntobe na kiriki na beno menyo ba mantu ja mira kirigaro rais
kenda thina cia kimera giki cithiro cikinyira muthesha bururu tariki 26 ndirombe MP wakamata antu baku bara bakuthurire kamata murimi omira kamata inyora andamana nawe ngavana beje irora tomatia wita kwa andamana kenda antu baruma mithika komborera arimi bamira mbasi nonto bwina beja tia county bakomborere mambasi beye Nairobi kana bete sagana bere president thina cia mira bare oti arire ntuku eu nontu kubokora na nonto bonte to yonde nande makarine shoka kairi akabole bakethro baije bitina ndoani nya kuthumbania nonto ikethro indao nawe murimi nonto ndakuromba wina Nairobi kawete to president ditamboro moyo kurwa mutonyu kwe mithika kanditane ameru kidogo mithika inka ni umwandaratsa ikiarendaratsa yo kinya tumbo kinyila president ende bo arono ni umuno kurwa president no appointed mithika na orerwa mithika ende imbio kubwithia lakini ende onto nafasi bokuona na intoro bwira ndori otebira tethakia kira ke atetherie ibatu kwira president direct twamwira wowe iwe mwene makosa nende nona kwenda kuithambia to mwene makosa ite bwandikite mantu na mantu yena tariria bukara nthi mbere bwirane nawe ngavana reka utia roiro na roteti tariki 26 iro kwendeka reporter Antoshero TV kumaja kengine kine kimusho Nairobi ndita Boniface Mongera Akiama kia basi buweta nurumwati ura wari ngavana Omeru Kirito Murungi atebela siasene na weta ritaya yora kurare au kabere bakiaria kiama baba wete gingankiro royene ure kiama kikiro mirini kusene chotongeria muno bakienda kuingata mwandiki munene wa kiama kia wakili Mwambi Manyara wetera nende ni kuona mwerekera yo Kirito Murungi na kiama kia basi ure siasa cia 2027 cio ngavana Meru cionekete utumbuka kaitendeka Phineas Imana na kolelia ronoro kire arwe siasa Uninterwera gite kinya kiriko kia gisiasa kairi bo nebo bwari ugambi bora wari ngavana wa Baili wa Meru Kirito Murungi ugambi aritira kaita gaka inyuma ya guchindwa kuruira gite kia ngavana mwakene yungiriele 22 na kendo utika wiwoni nkwabo dikira kuma kiriki nganyi kireke kiongwa kithurano kikiraro kia muthia gikiraria wa kia muthia na ntikarunga makura kairi kuna ndi retired leader, retired politician one na ndikona gitumi ya utinda utatanantu utina gitumi ya ushambania mbugani mutongeria urambo kona nuno gwitambere ko watabange mbaru Maya ugambi boba Kirito konekane ndikieni gya siasa muno Kirete kya ngavana Meru uchindani bukunia ende murigo yoambiriria takayo kuchokera ringi ngololo ekuringa na pita gatira munya edira itumira kia kedira enda bene kure kana kware lutha kaandika kwindika atura toka itite dukono yuita atia Raro oyu karingo anketha ndeke nini ati Munya etumirio chokera kokie nwe seneta wa county ya Meru Kathuri Murungi au wakinyayo tiete atiomba kwithira kiromba kithirano nekiu ontobonekere yakakwenda ko iratu na kuya uchoite kya ngavana wa county ya Meru watu wakathuri go kenda re akathuria mweje akathuria mweje atenda gete kinyaga kenda re akwena makosa hakuna makosa so otro ndona tena pressure tugeta kureni bora yantu be bora ndatu thithia ate antu betu turombe gitegeko bambere ikya rais mbere 2020 bambere kawe deputy president ndere yena murungu abwira bumbere kai buriuga ngabana mbere no murungu obutuma mbuga kireni yetu eteni tuchokere Kirito Murungi kinya nyuma yekia utumiria nkurukia mwaka yumoyo thiria atithira kioneka kinine gi siasa nende kiama bakatha kiama kia Devolution Empowerment Party DP kana BAS bethira nindi bakiumaira na kuwa Kirito ateta ritaya kinyara kethira gita abo ya kiama ndi bakethira baitumira kia taya gwa Kirito kuma elective politics go can determined ne kiama BAS rira kiama kia BAS gigachemania
twina haki ya kumugira retirement kinya tumwete tige u achiete na u achiete is not recognized by the Bas Party. Na kinya akethira itwe twamwete twina haki ya gwitanja na turishined that decision. Nawe kiraitu wengwa atumira ntumiri na kwiro wuinano kithira kathwana kia kunoka kuma siasa atembaru na kinya watu mutangazira narua akare are aware as long as he remains the party leader atena mandate ya gukaranjewe auga kuritaya kana atira ritaya kuririkania ari kurira giti kia ungabana kithurano ne kithiru kiraitu murungi ari kia murengo yu Azimio nawe urawaru ya gira giti kia rais murengo ne yu Raila Odinga bethira bakiurawa na kumamila kithurano ne kiu. Nataka afanye kazi na ile team ya kuzimia ama afanye kazi na Kenya Kwanza. Ende kaita kaka inyuma ya kithurano kuthira Rais William Samoei Ruto nethire ni ndia gita kiraitu no munenkireti ya mukarigiti wa board ya mauta New National Oil Corporation. Ontobu boneka ya kauchore ati kabailiba bochokera kinya nyuma ya bokwithira bari andu kaita ka kampeni. Tuyaye akwiringi ngabana Kawira Mwangaza ntuko inkai naonekire hukuma kiamene ke UDA kiamakirane kia Rais Ruto urani kere kiraitu gitin na batu ikachore. Gather here to host a delegation from that county led by none other than the Governor, Her Excellency Kawira Mwangaza, who is here to show her solidarity and affirm her friendship with the UDA party. UDA considers Meru County as one of its bedrock in support base and a major hinchpin for its political activities. Bailiba nebo kiraitu na Kawira kithurano ne kithiru bare andu bakathaba gisiasa na kinyaka iteneka kutikone kochore ati kabo kinyakithira bonde bare kabone kia Rais Ruto. Ojo kinangi toriando mugithia mainda jatano. Nini gigisiasa ni weru ati kiraitu na Kawira otiwa kuina rwimbo rumwe norongi. Ate kingaingereko yetimene kingaingereko nari kingaingereko Morio keja kwethwa ugo mwije Kawira tino agetari kabunto ithura asirie mundu ena gakira. Orenge nkurikania gigisiasa kaduri murungi na kiraitu murungi amona bokwethira bare atori ba Southimenti batithirite kwa kagita bakioneka bare achore bagisiasa. Kaduri itangazite musemeni uyu nerere kuthiuruka ninya naruo kurinko buya kiyau na oni gutiro ndatuika agenti wa ngavana kiraitu murungi wa kumwitanira micemanio kana kumenya campaign program yawe. Kiuria kiria kinene ni kithira bakawatanira na ndio chokera kwa kiraitu murungi ukioneka kuangarathania kiothe kia maune ya siasa gitikia ungavana Miru kikioneka kungenterwa kinyabu kadha na ora mumenu rakethira italanjo thechia kiboya na muthiene kinyaombe kunywa Ibo wetekera gukara ndene ya kiama kia Bas na gukiukira inya. Phineas Imana, Weru TV, Garu ya siasa. Oni butukethia tukumurika tuburore kire mubango yuaro siasa twakarandina mwandiki munene wa kiama kia Bas ndene ya county Meru Mheshimiwa Alhaji Mwendie tutaririe mwerekera yo kiama kia Bas kaiteneka. Twetana mbere kiri nteto ya kiabane ati muthakomo wa kurubwa ati taunini ya Maua lethire tene ndi akiorokera IDN nyuma yawe kweri kwirita moyo na arethire akirita nguo na ukumaruyene yo kuthambira arethire akiorokera ruyene ru atikoneke buruka itene ukau tomurumi ongene nethire akiorokera ruyene ru na kurira bua keria kurita muri yo muthako urawithire kinyawe akiremwa ni kuthambira ruyene ru na kuorokera kwa atikone mutethia na rane ndi mabisa bakore mwanki ndene ya tauni ya Maua bethire bechie belia ntumbire yao kwithira baesie mathaga yo batetherie wetana mbere kire wono kiabo. Ni iria rĩrĩa rĩrĩ mũcini wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Igembe South kĩrĩndĩ gĩkuonekana gĩkinyĩte ngiri kwirorera ikarĩka rĩa kũmakania
muthaka umwe gwita nguo na kwigereria niriri na kurira ationekane kuringa na kujiri kariri bario aturi bare bariganiritie na iria riri bare athira ati muthaka ure bagwita Maxi kana Masi akinyire itangu imwe wamwe na thimo na into bingi biria gukari na bio abie kamwikano jwa iria ambiri kuthamba na muthiene atonya iriene indi aurira buru kari bamakitie bunene nuntu bare athira tire mbere muthaka ukugeri guciuraga tontu kuri na igita ringi asituririe beteroli na kuigwatia mwanki indi batie njaga ronokera ciarera muntu ejire rukiri eja arunga mau kukarante na kuigera ruji na kuonekana ginya geja karante muntu uyu rau kumire ruene tuite kioro ne ara alafu akithamba irara akirita arekorita nguo aritangu asoka atiwa na kabandre kana o ira ureke na mekwe na mairore u au kumire ruene ena mana mongo iranje kuwa uire mwake ire na mirendre mtu uyu atara mutu uyu sawa anto kwenyarengi eretio ciorwa aituria beteruri na kaingira kibiriti etwa Mike ta Maxi na ruare na leo ruare ntukwege mwiso ya kinyontu tunaciereria no to me aci ari Eta no maua no mwana mbaire ya ndeki nkaino kandena aja nyume yakwa utigite ikirinde gikinyite ngiri kiyiti guciona ikarikariri na kuikirikana ti ikarikari ya mbere ria muntu kugerwa kuigera kana kuragwa mwiri yuke gutewerie neriri untu nandi akaribantereji bakuromba thirikari ya county ona kinyanene isurentaira iria riri kenda makarikata yaja jomba ikurigirika antu ibetharo bateyerie nereti ruare aki na no bauguma mara ona itarambura rakinya watio tuika no kuba kuyosia la bena stress yo basia la ro anya muntu oro na kinya muntu oro wa soka umo na edro na makosa no kwa tuika nya kwethirwo mba kuya ka ithirginyerie nereri yani irienere karikama kama irienere karikama manto amathoku aki utiro yona manto amawea na uni burankienda kumenyethia thirikari ni ruru soro ntaira kana rutemero drainage tutake kulianila no twende rukilianila amwe kakaro twikira sara mathaine yatija maingi kirinde gitegerete ntomurume ungi nawe asita na kuwa no acwe mwiri atonya rujine ruru na nyume ya kwereria agitonya tonyaga muthiene kinyawe aurirerie neriri na tionekane ringi kinya nyume ya bisa umwe wangari ya kuria mwanki gutonya kugucwana nawe ungi kunywa rowe muntu kinya gethra leo Titus Mugo, Maua Fire Station, firefighter. So asubuhi tulikuwa kung'ang'ana kutafuta hiyo mwili, tuliambiwa tukang'ang'ana, tumekosa mara ya kwanza. So sasa tukiwa tumekaa hapa, raia wakakuja na mtu yao akiwa anasema anajua kuogelea. Sasa ndio nimejaribu kumfuata pia, amepotea kwa maji. Mahali mnaona ile manyasi iko pale around 20 meters. So vile nimemuona akiwa amenua mkono kujaribu kufika hapo, by the time nifike nimejaribu yangu miguu, nimechoka. Na venye alikuwa anakaa kama mtu anajua kuogelea, sawa, watu wanasema juu kuogelea venye anakaa. Mimi siwezi sema hapo kwa sababu ni wenyeji wamesema kama tumeshindwa wacha wakuje na mtu wao. So tukawapatia chance ya sisi tukaondokea kwa sababu hatuwezi ingilia mambo mengine. Tumefanya pati yetu. Ondo no murasta agura si muntu ou yande kuguma kwa ukumaro wene agura si muntu ora ukumero na kuma ogera themwe ogeri kora ogeri anjira ndamya ro komba muntu ora murasta ukumaro wene na mwanga thai atatura renge na ika muntu kakue agura renge murasta unogetukuchore ongeorere rukire aso waoro ongeorere ora ukumero wene themwe kuma themo no murasta we yarenge na murasta no kare rwena renge ukuma kure renge ukuma murasta ira ta sinki mwangara arakinya ko kare na muntu mo arukire rojene
rukiri mathaya rukiri ithenere nario ndio kinya onge atete wokwanwe rui rwa mukuchia na unkumakwa twamwachia kwau kinya itokorwa mathirikari itutethie muno no ntwa kwithira rui ru irukuthiria antu na njira etiagirite. Dennis Mugendi, Weru TV, Iriene, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Ego makintu tuno tukuona kanya kambere gako no kweta kuraya nchokerete na nteto ingi. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. It's not just a match, it's the crescendo of a season-long symphony. Now approaching the final critical moments. Go for one final time inside the final the FA Cup final, Europa League Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024, only on your World of Champions. Imborera bukiruga metwete kwereka ni muntu akangweta gonto ki director ana bakureka mutu jitete kavagara ndabwirire ata manzo ja kuruga nkimete kavagara butumere maromba butumere magic within 10 minutes ndienda nkima kavagara na bwe mecheta na botenda ka kugwirwa ri ni kiribare bejiraha premium kavagara tigenia na bagwirirwe kavagara. Usiseme unga, sema raha. Rugono rwaku ni rwa gitumi guti rugono ruri runene kana runini ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthithu waku. Download app ya Absa Kenya kenda kurugura account yeu. Absa, your story matters. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball.
Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download StarTimes on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Ndi ng'ombe ateje ndiji nyondo nuja tukangire mwere utebwa ndi mando mabija ateje ria na ndite kama Njoni Njoni antedia John, yes ke bambi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu tu tendera ubwana. Kuderera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa chumbia farmers daily. Ndio. Chumbeje? Ni uteveria ng'ombe ya iwanja weka mapema. Jo. Nedia linge. Ng'ombe kwani atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Imbakuta kama ja farmers milking surf. Makuta jaja. Ndio. Yakaligeria watu kwa nyonto. Ndio. Mastitis. Nankwera amulo kabura ngaiya ne kwera. Kuote kaigua. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Ndiye ndukene chionde kento biandevia. Tauni yeje. Ndukene chionde. Nande interview ande bakugunande thieku bire ndukene chionde cha Agrovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Bueno, twethana mbere kurumira nteto cia uruthe imwe. Orenga vanavo mero kabira mwangaza kwiriro kuliunga icio mbunge ketie neiste na leta kweana cheki cia ambassador MCO wondi ya kiucho Stephen Ngakule nerite mamete na macioki ya mirandi ngi ya witine mbere kiri akari ya kule awete kwina mirandi mwanya itirikite wondi nuna benda munonga vana kabira abaingiria mukiri mitheka aina ribotie. MCO wandie kiucho tiganie Central Stephen Ngakule na wete gavana Kawira Mwangaza mbaru kendi unga ya wera iregiritianie ntukweru uyu. Gavana kigucho ni kimwendete na iba mwete kura kwa uni area yawe kwina ikundi biekuru bibinge bira bimwendete na bira byamwete kura kwina ikundi gya kigucho kia bondi bionde na kumenya kinya bimweterete na twinde ni uteithio tukwenda kumania kingavana nontu no ina kigina kira kia maendeleo yonthe. Akule wite na wirigiro bo mirandi nkabwera gavana Kawira karetera kariba kiuchwa milioni 8 cia kwenja barabara roi milioni 2 na sibitari neo milioni 2 interview nkuthania rojo bionde tukareterwa na tukethera tuwiritwe turi antu bakiuchwa uyu gavana kia atwire niri aturetera ngari yu kenda ciumba ngari na tractor kenda ciumba kuthiria barabara iu rutere ne rwa rui kwina pipe cia ikundi bio kinya bina kwina gikundi kia KK Mwethe water project kwina Giunku water project kwina Bondi water project na Metho water project. Out of 2 million ira twatengere cia ngwiu o project ni burite kwithira ina pipe magana ya thatu sibitari ni tengeri milioni 2 na kuringana na baroa kana information ira ngwatite ni kwiyite kwiriwa na ikingi bira bia thimiti precast concrete post na chain link sibitari ira ya kiguchwa maternity na amwe na maternity. Kurukia wite na irigirite macokio ya ciuria bia mirandi irerwa mikiuchwa muno wa kibwa irasi bia ECD chukuru cia primary cia kiuchwa Ametho na Kailune na arana bachukuru e primary kiuchwa ya narimura 27 bainya na ira kirasini okikimwe. Nyumbeni ndamitengere kirasi ki ndatengere milioni 1 na magana yaire na ikiambiritie
au ikinyite inkona ikiroamite mbeca cionthe cianenkanirwo kitibwirite kwithira ikiroami kinya kukethira kwina mbura kana kwina mbi kirasi kibwirite kwithira kuthira no ntubie na demand ana cukuru ni baba ingi na ibabwirite kwithira kirasi kithirite na kikambiriria ngugi tuwacia sababu ya kilasi kithira kiloami na mweri yo tariki 29 irio skulu cietete ocokwa ringi ukikuya kilasi kira twabethaira bakiria twaba isindi bethaira bakinyaniri ya ithungu bienkoniene inyamburene iya irikairwa na itukuona inyantu abaingi baba waka ngoroba na ara maketi ire akwa utuku na muthenya ukikuithire ibarabara toua imbura ontungirendra kana ndrosa no yunkumendrene kana ya sinki ana ya tendera endru kilasi kitena tafadhali ekwirwa kwibyo mbura ekurieria utebyo mbura ekurieria ontugi gwetha mbura ni kurieria kirasi erieria nyangoroba ire iwakwa kiuswa na ire iwakwa mikinduri patu ngavana itugurombo ki ya ruyu waririe kilasi ki kioyure immediately Madam Governor na gwera uma araua wengo ya kaumba ende batu kiurekera tuna kyo kinene na concern turi ni tontu wikuo karitangwe chonde Meru County ni tontu ikurwama kethere MCA bautenga mbecha na orende becha ni rekeretwe batu tukumiatiere mieri ile mwaka yo thirikari yothira iro ntu tukuria mbecha cietu ri bombere barabara ile ira tutengere cieku tutona oya ile tukore cibitari twatengererwo mbecha ciatengwa 2 million ciekurwa ri tutiochiona boitha tutukori irasi bibi thatu bitengeri mbecha orende nito nto bitoyori na nito nto birwami nkuruki kuringana na kariba kiuchwa kawiro keo tukuna kunelia ruyu tunenkere ya buro kunenkera wandira ingi ukiikuya na pipe na lori ruyu no soka na cio ntukungi tukuona no itoka nenkanira turi arimi ba ngombe Meru ina ndiri inene muno kiuchwa itwenda keria ni kantine kurwe ruri araidi adi ya irore kiuchwa ngabana twaromba watwe wikire mwezi umweginya veterinary officer no tokumenya ngombe cietu twina ngombe na twina uchirithiria nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika akaribu Tharaka arwarene baumire batongeretwe ni mubunge wa Mwekuru county ya Tharaka Nithi Susan Mwindu araba wete barenda mitaratara ya waki na waramya ba town ya Marimanti bwita na mbere bakera wete kinya kandarasi ni yayanirwe batikumea ni hata waki butrambiria mwankathai Paulo Kabithi aina ntetonkuluki Ithokoni ya Marimanti muthenya gwemthe ara mugongo wa Tharaka bakumite muratho na batongoreti mujumbe Susan kwa Mwindu na ori deputy patilinde wa kiama kethe service party barurunganite thokoni ene ya Marimanti na ciakira ngoma iguteanirwa kwa wakwa kwa thoko ene ya Marimanti yatangaza na watu kama Marimanti ete wakwa thoko ena floor ya nde ngoroba ya mbere na ngoroba ya siere cionde ciatara manabu cia milioni 350 siatangazwa tero antu babaye waka thoko kwega ibaro getenda cio kwa Marimanti yako mbitwaya Susan Rais William Ruto agururia wirane buraberire ndi ya kampeni nkuruki kutheria gutire murandi gwori kuwara rugurwa gukumya nkajire ya wathani erathira hii serikali tusizoeane sana nina kumenyana lidena ndela tore president Samuel Ruto akayamde Tharaka Nithi akayamde Chuka akayamde Mara akayamde Tharaka imbia toneria neno tukauga nkeni kimeneria hanene mwandiki munene warongirwa mende na waki kiri thirikari nene bwana Chelsea Nga araugite bwana Hinga na kumenya njuri eno bore tungangitwe enda kwa William Samuel Ruto wana kwenda tuendelea gendo kiambere mutoju monoru omukube wake diorore ndone ngale tembezi nero tomoka na mabite for Tharaka Nithi County to develop Hinga for Mara constituency to develop Hinga for Chuka ega Mangombe to develop Hinga tutazipenda maendeleo ya Terabuke Tharaka Nithi akwende aje kiomana nkuruki Susan amenerete hane na tongoria baraba kwanga bakiri ngaru na kana nkuruki gukatha thirikari na kumiumaga nyuma go gwende akari bakinya maraga atongoria bamwe bagwathurire batianga koyaga iguaya bila kurutwa kiama ni UDA kwetumiaga ndio chairman wa Angela ndio chairman chati
tukinya kutetea mbele za kanisa tiago kwa loya tudiete kwa maendeleo ya kanisa tutatuwaoga iwara ndio ngatia Rais William Ruto tiendere weterwa nterino cia Tharaka na Tharaka ni dia munde tukwenda kuya kwa unda ya kukwera kabwa kila barabara twende munde Ruto kia Tharaka nivi kwa barabara ya nivi ndobe barabara zechuka ya magombe na kwa wanyembo tutafanya Watharaka sio wajinga tena mnakubali hivyo kenda bwa ikomi Susan Tareretie bigo manoko kugakara matara nitamama tukaleambia kumarokere mwankogoro Jumapili ende atomanyakira mathoko mangoroba yobwekara makirengerenyi okire na kekuma bwareire munde aibiba vita na ndareke komi ngerekia rwaria roro wagwara okoba kolieno kanoro miego kweno kanoro vekori ya mburi rato diete wegerete kabuti ya yero kana ya mburu kana ya ngiridi kanoro tire bitia na ngicho kwa wemenye wene na kabuku na karamu na karato kogitero goti wala shemo nunaende abimya bigana wewe matigo bako choke doko ya marimanti na milioni magana matatu mamerongo 5 orumaga doko yonde egokonie marimanti wewe chukere wewe ne gamba ngombere wewe modambere wewe mwembere wewe kabangacheniere tutafunga siku zote hakuna kulipa ushuru kuma thokoni ya Marimanti nkiripotera Uru TV Bitwa Paul Gwakabithe Mwadekeria munene wa mbondi ya Nchobi ndene ya kaunti ya Meru Daktari Mbabu Muguna uwete ni bachumete ya thirikari ya Meru kurana Nchobi ndene watho Muguna uwete ni bambirite kuona matunda ya ndoe na mantu ya kerekana tukuite kuraya John Dega aina ripotie Murungamiri wa nkiama yonywi na wendi bwa Nchobi kaunti ya Meru nwe Mbabu Muguna na umbite kugakiwa directives ira chombire kwegwa ikirutu mutongere wa nthuro nwe Dr. William Ruto ciegenie na kurana Nchobi chibango matura nchi umbite kuikethi na mbere na guciara matunda manene mono kaunti ya Meru na araumbite kuwa bakiuga iba watanirite na thirikari nene kenda gutigira ibokandana na arugi na nywi Nchobi cha muthemba toyo kaunti no twenda operation ichi drochie contingency. That is gikundi tukagwata na national government, Kenya Bureau of Standards, KRA na bangi jabau twinde. Tueta nande twinde itomba kumenya uyu watu puriko unete. Lakini kudira twete twinka itweta ana tutagashiria chietu cha county. Nandira twete twinde tutagashiria cha NEMA, tutagashiria cha KRA, tutagashiria cha Kenya Bureau of Standards, tutagashiria cha polisi, tutaga national acts ile 2010. Na when we do that, tumba kumana resorts. Kwa Meru kambo ile Nchobi, ile ndege iwatho ni nyibo nane kuma crackdown yewe kweja ni nyatuito kugwirwa. Agita wakara aumbite kwegwa akiwa ndo ataino tibatirite kwegwa rutha na igita riku bibatirite kwegwa ikethi na mbere na kurutha wegita kwegita kenda mantu megenie na Nchobi cha muthemba uyu ciomba kwegwa ikethi na mbere na kuthira ireja kairinya President Uhuru Kenyatta na iteta directive na chief na bangi bathiuruka muno aturomba yithirwe ni force throughout tigita rikai kagutwika isibo wenka kumara eta kaingamba omba gwetana kaingambugara ye mtu omba guchoka na mwene mbaga eta kotini ko twaromba muno kuingamba chibo ageta wenka ingamba Kagitani wa Kumbabu woyo na umbite kwegwa akethi na mbere na kuruta mukano mukire kirira ubira bikumba kwegwa bikenderia ana bari rungura miaka 18 Nchobi kana kinya afisa wa thirikari uri na nguo cia ngugi akiwa kuringanira na mawatho ma county magwendia no nyibwa Nchobi untu wikenyume kinene no rakawatikana akona buraka inagira mwereni ana bani nije gitari ana bairuta twaromba muno biashara ba Nchobi utweka gutirio mwana school muno under 18 primary secondary kutiro ukubenderia wije kanotije mtu anyinya modia gwa umara
Kao kuona miaka wetu gwithania mwira na umara kanete angi kana angi bwa kana bungi indi sheria ni kugwata muntu uro kwenderiana no ngotaga kuno gwito kadra ni akwena skuru kwena chuba kwena turatasi kwena mantu jana okamenya rito ibakunywa ije ke bangarata na yana ya bathuki rio kwirwe yakirwa vaitin kwi standi dide tunakuona no ithuki mano mathugania kwa jaujonde jabuyutagera na twatethania na directive ya president tukona igukubwa mutongere uyu naumbite kwigua akiromba bara bakurita barwa kana license chirabu biao gutigiri bakuthingata njira ira batirite kenda bakaumba kwigua bakinenkero barwa iri bati akiuga kuri kuma bakumba kwigua bakithi gutuiria gwatuika barwa ira bakunenkero iri license tiumbite kwigua ikiuma kiri county ya Meru bungi mpumba kugweta ni kuri antu batienda kugita license igita rirebu kugitwa kana bachita na gutuma na ira mbeca ndio tumira muntu mbeca no tunaita account kana naita account igita rina ugeto kona gwita guntu na guntu athithie twintu tukario license ndio athithie gantu jakauga kario license ya kuretera kauga winako tutweja tukakugwata nontu tina baruga tuga license ni tegitwe kiripotera Ndulo cia Weru TV mbita wa John Ndhiga. Ekundi kimwe kiria kikumekana yerandi wondine ecogist dware niborurite murandi yo kwanda miti barabara nene ya kuma Meru wita Nairobi kariba bwete bambiririe wandi bubo miti ntere chigo jikenda kumenyera riera Muthenya jwanarwa gikundi kerandi kira kiumite Mirigenego G nikiruguritie murandi jwa kwanda miti ira bakuga nandi nibetekeretwo ni rwangi rwake na kumianda rutere rwa njira na nandi bakiuga bakamianda kuma moya njira nene gwita Monka Mawa Kena nao wametupatia go ahead ya hii murandi na national government wakatuambia vile tumelaunch leo watakuwa nyuma yetu. Department ya forest ile kutuletera miteria ikwendeka miti indigenous na miteria yonde exotic ile barabara eneo after some time tukamilita tutige miti completely indigenous na tugatambira kwanda miti kuntu kunde tukigwatiana ya our sub counties Thomas South Mento akinya irenge tukagwatia South Mento teto mwanka tumikishwa Meru yonde ekwa green gikundi kigerandi kirabo gwatanite na ndwangi mwanya ireo kinya thirikari ya county ya Meru abisa kuma thirikari neje nibogete tagarira kwanda miti Meru niri gutetheria mutongiri wa mugongo Dr. William Ruto kujuria kiroto kiawe kwanda miti bilioni 15 program our president that is His Excellency William Ruto ito supporting all the programs that he is having in Meru County na murandi cho munene mono and bato to Meru County we are supporting it 100% na tukaba babuge kundi kia ikochi all the support that you need kinyakari ni bori twekagite na kakambura gutigira ni bakwanda mete kinyami undene yaona kinyanteresha miuro twande ni mete muzimu jo gukura kenda miuro itikaure na kenda tabu zetu itikagenda uji kuna ngugi nyingi muno tande ekulita cia fundi security na tutikwenda bwanda miti yake bole wampara kinyaja matunda ntukwambiria kinya nasari niga tukwenda ntubathithia ngurupu igurwa njia county na ingi na bangi bethe bare gwetu bangi bethe kwa county bethe kwa EFS tuone matunda ja kugana na muthiene ni tagarera mukari wonde gutigira mitire kwando ni kumenyerwa atu buromba tukomitete tukwena arua nyago na gwori nja ikomiti gukaria mitiu mite karethua mite gatemwa mite ikaunwa na mite kaunwa biegeri kana itwirwa miteu ni menyero jora tumenyaira intobieto bila bimudene yetu watakuwa wakiharibu miti ya wengine pia wajue iko sheria na yule atapatikana ama mwenye miti akilalamika kuna sheria na anaweza kupelekwa kotini na fungu kumego jige shigombungi kia Southiment nke report randito sheweru rea kwa rieto ni mutugi kare
about this passing on is shared by all of the people of Kenya, and most especially the KDF fraternity. A distinguished four-star general has fallen in the course of duty and in the service of country. I convey my deepest condolences to all families that are grieving this untimely loss and our mourning nation as well. May the Almighty God rest their souls in peace and grant their families fortitude at this time of very deep sorrow. I also wish quick recovery to the 2 injured soldiers in this accident who are now in hospital. The Kenya Air Force has constituted and dispatched an air investigation team to establish the cause of the air crash. In honor of the life and the distinguished military career of the fallen general who lost his life not just while in office but in active military duty, the nation will observe a period of 3 days of mourning commencing tomorrow, the 19th of April 2024. During this time of national mourning, the Kenya flag, the Kenya Defense Forces flag, the East African Community flag, and flags of all formations of the military shall fly at half-mast in the Republic of Kenya and in Kenya missions abroad. Poleni sana. Unio ntumiri ya Rais Ruto ukonia mutino wa jeshi yura yubwithikire ntere chia West Pokot na rais yakurigia kuwa munene wa jeshi tuwa Francis Ogolla na rikitu tutia na bangi baraba kwa nabona beli bari sipitari na baututira utoro bo na uwa kendo bate ya Kenya ikethira hina ntuku ithatu tia kwethira nende ikirika na nene baba jeshi na bendera ikethira ikitithua nusu mulingoti mwanka ntuku ithatu ciithire ikithira kurika na anene bauba jeshi anto kinyimuthio nto cia tungu chokiri nkatho ntubo kwethira watanirite na unito watanirite ngoro studio kiri mubango yo arwe siasa.